U predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi Kreativno pero tradicionalno je održana aukcija farbanja i prodaje jaja humanitarnog karaktera u cilju prikupljanja sredstava za operaciju veroučitelja Radeta Ratkovića. Mališani su ovoj radionici pristupili na veoma kreativan način, razvijajući maštu, dok je najvažnije pitanje za njih bilo kome žele da poklone oslikano uskršnje jaje. Kreativno pero kao obrazovna ustanova već dugi niz godina organizuje slične akcije u kojima želi da istakne svu kreativnost svojih polaznika. Uskršnje praznike već tradicionalno organizuje tako što deca oslikavaju jaja koja se zatim nude na humanitarnoj aukciji. Direktorka vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero Gordana Kedžić istakla je da se osim humanosti u koju su polaznici škole svakako uključeni, ovim razvija i osjećaj za kreativnost, ali i za timski rad. 25. aprila upriličili smo jednu prolećnu manifestaciju i nekako sve uklopili da baš danas možemo da prezentiramo ono što ide u susret nekim događanjima. Naime, nekako ove godine školskim kalendarom je predviđeno da jesmo na raspustu kada je proslava Uskrsa i smatrali smo da je zaista važno pre nego što nam deca odu na raspust da napravimo jednu aktivnost koja će obeležiti i nazvali smo je U susret Uskrsu. Manifestaciji se odazvao veliki broj dece kao i njihovih roditelja. Uskršnja jaja su na aukciji dostizala visoke cene i do nekoliko hiljada dinara. Na ovaj način prikupljena su potrebna sredstva za operaciju nastavnika kojem je pomoć neophodna. Kad smo u papiru crtali jaje i posle smo dobili zlatno jaje sa krstom da uradimo. Na jednom drvenom jaju koje će ovde biti na aukciji sam nacrtala prelepi krst sa tačkicama i obojila sam ga kako bi bio prelep na aukciji. Od skoro 50 prodatih jaja, čime je za pomoć veroučitelju Ratkoviću prikupljeno više od 100.000 dinara, najvišu cenu od 6.500 dostiglo je jaje koje je oslikao Miloš Vranković.